ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah jama kan ma sumo ngene wa bacha woni kasimo ni wa kasiyo ne kan wulune mi na tola ke al usul thalatha للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ngene ya shia ken wa fi woni kasimo ni charne ji nyuma ke enumono alo nyuma ke kwano wallahu a'lam. washahini malam bala la ilaha illallah mi ne ke ake la ilaha esi nofiano no juna ke jio ne ke kelima ne ishi la ilaha noko be ni isa ake ajale ni moni ibajana ka no de nche ibana hese ye jene mi ke wasa gbeleno illa allah ja'alahu pe no yela sa ke ngmene me pini amenta ogbe ke mi she ye ma de wo ka me banamba chone ke la ilaha illa allah ne shi ake na me de ncha me la ke wo jalo ejame to fan tulo ejame kenga to fan tulo je to fan fe lo je mo ni ne etio ni ne tatole te sale bage agbomi ba ne ke fio to fan ha me na me je medical doctor lo herbalist nke yo mi to fan tulo na me la ke ne me je ame wo ka me ke me pe ka me ka ke shi allah wo nyongo ko meto no ji la 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 shi amale ni je allah wo nyongo ko meto je no pe ji la ilaha ni je shidan je illa allah pe ni la ilaha kenkle a condemn no fiano na ke pete nyongohi no fiano na cho ke fata nyongohi no fiano na ku ke fata nyongohi ene wo ka kristo fo nyojibo ke go tuba nke wo ba ton so nunyo shingacho muslim aja yesu aja mary aja momo konkloni ji jibril ni mo pe ji mo na aja noko be ni isaki aja fi allah pe na no bombo muslime mwemwe ya zagazaga ya ilu ya jelejele ya ilu ni mo je ilu ni mo allah ni ilahani wa ilahan wahida zikri fena ke amuna ka gache no ko alo ke fe mini ka fe chi esue monu bo ko meto pemi no bia ke ta nabi sallallahu alaihi wasallam ke ajaleten ene wa nabi ibrahim alaihi salatu wassalam numbo ke ewo ba qur'an mi no kan last week bona fe ne fe nga wo ke ha anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam e ja ke anabi ibrahim e chon anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ehie ke ba jene mi ke gbalo yene mi heni allah subhanahu wa ta'ala ke a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. سورة الزخرف. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kane moy hame
no kayame ye biamina nabi Ibrahim alayhi salatu wasalam eke eche ni fole ni di azara wa qaumihi ke emambi akeshi innani bara'un mimma ta'budun mi inkenoni nyeja inkenyete nka mefia ke gbani kan wote ye je gba bibi oni gba agbokan minke amete illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin jamoni pani ebomi fa innahu sayahdin le peji moni ba nye jajemi waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi ene wo fe ne kan wiye wona nabi Ibrahim na wiake noko ni sani ekashi ke ha me ni baba ye ese la'allahum yarji'un bekamo ke yemo ke ilimi akeshi ame ba kwa meseke banyumo jamon nam ene wo muko fe muko ne ba ke ba hin ne ke gbalo ne ame da'wa se ne ke gbalo ni janibi Ibrahim ne ame ni chomo se do akeshi le wonsani efe baraa eke meni ameja woji meni ameja samatan meni ameja cheketei meni ameja ake rauhani kake rauhani banza kawai ni jinni rauhani kawai ya kaja arabic yomu min ruh nuko na nale aga meni obe le rauhani ne ke chuoni ruhani ne ke chuoni shaitani ke keni aga ujini ebe moni e ke chuoni muslim ni kafiri ni sani bo ho fele clair akechi o kame tadino ni kan o kame tin to bi na ni Ibrahim fele clair ki han le den che papa nam wone wadane wo manomi ni wo manomi dana akechi wo ke meni amecho jinni na me ke fiti o me meni ame jeno ke fiti o me me na me ja woji me na me fio amecho jinni me na me ja ni wo koko nyumbo se wo kame ta kame te wo ke nanyo fe mo ba me te ta ni nke ta tadenche ni ke bala ke hie tadenche nchon oje mu mi mpeno wona kan gbe ma metemo go be ne ba ga mi ba she sidiki am lo sidiki bona kan no kom obamo no mi alo yen no mi mo ko be ne mi ba sho yi da na ba hin ah si bon ane kashi na kan ane la ke na ka ekogo ne ke mi wi phone na kan e ga bia na ka suma nyeloji mi ni ke o delay ka ja ko ni tawo register mi akenke minkebu je ake bogboma de san neke siake ni boka ajibuwe na gbe no fele fili no ho ha metumo Islam ni taka wotin tadenje je ko ba shomo ke bo ba no ba fe shika ke Islam o ke Islam gbe ba fe shika jo o ke ye fo jo na no like iwo je fo wo ke yo nungochi Muhammad yo ke won la ke gbin ya won Muhammad yo نمو تشتاكو نيكي سورة الإمران نيكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم نيكي أكشي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون الله سبحانه وتعالى يقبل محمد كم نامه يا أهل الكتاب أو كريستوفو كجو فوي أو منك أمل ولوه كما ما كتعالوا كما نبع إلى كلمة nyeba one gbamoko alo nyeba na tamoko because one gbam alo one je ye Islam ye agu si na tamo ye Islam ye no ele ye Islam ni di debate alo dialogue shina wa fi argument banza meneka minjamo meneka nya dabi no la pene o shi din taji mo kwa bia no ba ke me ba je one ni kwa ni je ni le sana yo wana kenge subhana rabbika rabbil izzati amma ينقلبنا ولا تجادل إلا بالتي هي أحسن نك أقبل واني جانوني كأقبل واني إلا بالتي هي أحسن جا أقبل ولو نيمو كأقبل أقبل واني نيمو كأقبل أوكي
won mo ke gbalo ne che Christopher ke Jewfo ila kalimatin kaba dialogue sande na tamo sawa'in bainana wa bainakum sande ni ne ke sande ne e kan wo kanyete akashin alla na'budu illa Allah aka wajanu ngo kometo pen wajamu ko don na ma wa Christopher aka gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam e chenye Jewfo aka chenye wo won chenye aka nya wo bagbe pamu alo na tamo ne ke sande ne ya akashin aja Yesu jenu mo Yesu den tane ga jenu e ga lele ntia bahi waleku John 5:30 I can't of my own self do nothing, but whatsoever I'm commanded to do, that is what I do. Eke mi den chenye mbe wala na ga fi onogonogo ebe wala na ga no fi na command mi ake mfie na ka jibe ni mfi no jino ni mfie na mo command le if apo aka me den chame ka ebe mi ni Yesu yesen mo tu e no e ga shi eli lama sabaktani eshidi minyongbo ma ba okwa mi nyongbo ko ni nyongbo ko ekwale echele nyongbo na ka nyongbo Christopher ne ke nyongbo ne noti laji moni Muslim se woja Yesu nyongbo ji moni woja moni Yesu chele efem motu no according to nyene yesem motu no because now wa Qur'an echo moni nyongbo to be ni Bible ho lewe echo na kan no Quran ka abi anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka tomo moni nyongbo nyongbo describe mo le chonwo nyimo ke mo ma ke shin qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad nyimo ke qul bala Muhammad ke mo Jewfo ke Christopher ke shin huwallahu ahad nyongbo ni waja woboto dugba Christopher ni wakenye yo bi tesimane ni nyongwa ni waja laji Allahu ahad laji adebolo ni esajamo ne bojemfiomi ni eye ebesisije ne be na agbe hu mena to like Allahu mona jamu kungo felepe ahad moko be hia moko be se meneji mo ni waja hunu ni waja Muhammad ni waja nonchere shi waja ne ke Allahu ahad ko ana muslim ko ne tumo shi ko ne ke no ko enyetele maka ni bi mene kafir ne arne ni amaka yo wie momi one jalon je nyumo jalon je muslim qul huwa Allahu ahad Allahu samad Allahu ni noko ehiale shi mo mo fiamo eni noni ehiale nyumo ji moni ngone bi okejo mene laji monu waja lam yalid wa lam yulad wa nyuma fole lahu ifomoko wa lam yakul lahu kufuwan ahad na gbene ho noko be ne tamole bomade satomole jinni tamole bofo tamole wo tamole nyumo e shape bene tomonoko o amale ni ake he created us in his own image in amale ni de akida muslim ni numo image de gbomo image ne ke walam yakun lahu kufuwan ahad onam Christopher ge Jewfo ni wokenye yo numo manage mo ni woja ni wokenye wokenye bande ke sande na ata mo ne na eja ke na kan no jibe ni Yesu kenye the Mark chapter 12 verse 28 bemi na babila ke mlaji ni nyumo ke atenu ni chief mlaji fi ake ne ke Israel bi fi ake nye boatoe no cho ni ji wonyo kometo peni moko bache yiso ake chon lo papa eke na moko papa ko be fenyu kometo pe John 17:3 yenye wolo ani nye no nye Bible nye no Yesu ka shi na no wala akenye ba henye ba ye no kometo pe akenye ba hele penye ba ye kemi Yesu Kristo ahun moni atwe for this is life eternal, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Yes, okay. Let chuloni. Muslims energy no ni wo here wo you. Aja cross kafirichini. Aja cross. Aja picture. Aja sunashon. Akoto shike ha picture. No wo page mo na afie ne ke ha.
نمكن أوكي أماكشين ولا نشرك به شيئا نوكن نكو فتاني موهي ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله نقبل وقولون وهي كشي أرباب جيو نينا تقول رباي من جي أرباب نموجي رب نوتوي na koto ame na ajame wokon wo he una kan because nam kaji mo ko fambo ake fe mo no ko ni jeni mo ko fe si jomo ye me alo nyungo jamo ni no fe okona kan mo ake nuncho no bole to ye nyungo se ni mo ke wo fe wo kema ma ke wo fe na kan fa in tawallaw shikaji ameko aka me fe fa innama fa qulu shahadu bi anna muslimun ni mo ke nye kama ke wo muslims wo ne yahuda se na kan ne kama ke ne yahuda sa ke wo muslims wo e shi wakpo wo e kan nyumomla noni chwa ka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam numbo chulo hunie no dino ni qur'an mi ya suratu tauba eni malan ke wa dalilu shahadati anna muhammadan rasulullah qawluhu ta'ala noni chwa ka bala muhammad sallallahu alaihi wasallam numbo chulo nie no di heni nyumo wie ne ke akeshin لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم إن تشانك بال محمد صلى الله عليه وسلم نموتلوني لقد جاءكم رسول من أنفسكم نمو e declare que si chulo e banyengo keje nyedente nyetei ni nyumo ya tubalo muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah nyumo chun bafo nyumo chun jinni kai to the extent ake kafiri jinni yo kurai ani keje kurai biate ke makka biate amete me ko bon wiya ma keshi te ba fete ni nyumo nto na bagba wo nwensane abagba pa adeso mi nsane ne tun ogboma de sane wo kelefen ye shipon ne no min wa tun bofo go bofo lele nwensane kagbo moji mene te fi o te yoni yakulu mimma naakulu fihi chance ni wo yoni nkejo mi no yoni nkejo mi wa yamshi fil aswaq le hi o jala no ne yi o jala mene te be na gele ba gbawo ke nwensane e kwesana to mo ne enwe ni di bofo ni wo jame na ne ka ma keshi aji bofo edinyi nku e ko ma tu bofo ka mahanya don mo kake shi etutulo keje wodenche woten keje gbama de san denche aten bona fo nke bofo ba na be wi nya kake shi le ni bofo ni e wo nu hani le be nu wo nu he nu e yo bala muhammad sallallahu alaihi wasallam de ni mo kala ke shi قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد بل محمد صلى الله عليه وسلم كما ما كشي ميغبما دي سانجيمي تومونينو إنما أنا بشر مثلكم بما دي سانجيمي بيكو ميغبا توشا ميكا بل محمد دي غبموني gbalo ye fenini biana e shega je ene je ni ledi moko ne je ga sahaba ko sahaba ni le ni sahaba je gbeme ande san bo fo ni nge o male ni mo je no mo ni mo ka me ke wa ke gbeme je ame gbeme ande san je ame o ka me fe ne wa ke gbeme ande san hin ne fe ne gbeme ande san hin ne fe ne ke gbeme je ame ni mo ke etutulo ke je wotin azizun alayhi ma anittum noni nye wole agboje nyumbo hanle agboje yehi mini ya me wole agboje arab say na ntame wiemo ka ba shibia ne denche wiemo ame hekpo e wiemo mi na akure ke qur'an e shi ha balo no ekpo fiame harisun alaikum balo muhammad sallallahu alaihi wasallam emin chole yenye hewo harisun alaikum bil mu'minin emin chole ke ha heyeli loy رؤوف رحيم وكان من تشوني نمي هجو لدي بالو محمد صلى الله عليه وسلم نمودن تي يودا سنكان شي كاكاشي بالو محمد صلى الله عليه وسلم
min yo that ashhadu anna muhammadar rasulullah min jino no ko because bi ana men kani for fun kafi alo la tan ga nuwe se le ashhadu la ilaha illa ashhadu anna muhammadar rasulullah kenkle nuwe no ke so le no nyamo ko chukubu nuwe no ke so le no ne ke e be ko be quran e be sunna e be ko kaja generations of islam ana ko ko skills ni na bon fi mu ne ba ni na woni me e chano ka ba shi bia ne e be ko ka gbe alwala na ka wa shi o ba ta no o ba ke awo hin gbe no ke anwe ne ke afa ni ne ke anwe ya alwala mi ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna me ko nu e ka afele ke sta asho style ashhadu an la ilaha illa allah na mo tu mala obiane ebe to shahada efe concept shi jana no ko shahada e ke abo no ko to no chon la ilaha illallah shi biene muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam no ye shi no be mi no ke ashhadu anna muhammadar rasulullah meji no ko yo sole mo mi ya iqama mi ya adhan mi ya be mi no abote islam mi meji no ke ne te shi wa ma'ana shahada anna muhammadar rasulullah طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. أنا نلوك أشهد أن محمد رسول الله وكاشو يوداسي أكشي بلا محمد نونغ تشلوني نونغ بالوني نوكاكشي نو إشيجي بطاعته فيما أمر نوني إفهمو أك فيمو نجي نو بافي akamo ko yemo wo mi don waya sole mo mi no ni balo muhammad sallallahu alaihi wasallam ke wo fie no jino no wo fie abo mo ko tuwe don ni shitamo ne ni wona ko dan toma ako no kanye won ka se balo muhammad sallallahu alaihi wasallam no jino no ba fi ta'atuhu fima amara no ni e fa ka fe no jino na ba fi wa tasdiquhu fima akhbara na gbe ne yemo ni wo ke hale ba ne ko wa ke ne ke ni wo ba he wo ba yi wajtinabu ma anhu naha wa zadara na gbene hwe noni egu ake aje ke jamiye ni aguna kanu wa ba bonda ko ba aguna kanu wa je wa ke jami wa alla yu'bada allah illa bima shar'a no wa fe oduma ko ba do mo shino ba da nwa lo efia no yo no ba da nwa ye o da nwa jami ni janoni leke ba ke ene no ko ba da nwa ka bala muhammad sallallahu alaihi wasallam ke zuhur ke asr raka 4 afio bon yo fe 5 na mo nyon fe 5 ko fe 5 o so le mo de over grani corner alo tro ko fe 3 hu ni mo so mo ya alwala mi na kan no na tuko ba ka fe mo ya alwala mi no sharo boss skills ni de mo go esani ka kuma ni ye bojo mi ni shi don ni shan bojo o mo go le boss ani mala neke ma jeni bi ne wakano bona fe me heleshi waka aka fe islam e don tomo christianity alo judaism bena ya be na chake me ne hwe fe aka ahye se na kan anga mo wojana na aka ne no yomi ka wan anga mo wojana no so wan ga agba wan me ne leni papa ko me ne leni papa leni tumongwe me ne le me na aka ne habo shegu din kawe me gbona meteshi na me aka me ne leni gbona atenwo na aka se ni aka me no nyumbo ke gbalo ke mo shimo den chele na ate na aka shin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam jama nya bia amaji nya bia aka bofo ye na aka me fe sujud ke annabi da na me stories ni ya me ntomi bofo ye na aka me fe sujud ke annabi adam na bia me gbe nya baka mi ka me ke mi me nyeke ni le nya bia bofo ya gbe me na aka me fe sujud mala ka o ya le bofo ye me na aka me fe sujud annabi adam egbe mi ne ba fiti o so le mo mi alo lami mini imani e ba habu ene ni le ni je ni le poni ni ya islami tebe te no ale bofo agbe bofo na metuma peka apeto ape abo no wa gejo aka ngma che sinu ko be na ba chondo mala o aja nu ke no ni fe no ni mi ni gbalo muhammad sallallahu alaihi wasallam ke aja nu wabiyati o kan ni wo ke gbe na inshallah kan ma so next week kan ma hawa بيك وبعشانو ملك ودليل الصلاة والزكاة والتفسير التوحيد قوله تعالى هني نبوي أك سليمان وسليمان يا القرآن مي إنك مقواك شيء كريستوفو يكمل
nke wallahi nyano kala ni jamona le ake concert party ni egama ba ninke ni bia pi ni nya fe so mo twemi 99% je nyubo ni kanye fi e benye bible lem egami jino nchonga okay ha mi bible quotation ni twa ge ka aso le sana anga ngbe na fi neke ege ona e bible lem mo si e bible lem mo shuna ko ngbe you are not distracted nge yo wan ngbe yo e bible lem aka te so mo twemi a jiba na ajo ni yeke hi etola na ashahemi bible let me mo shaganje nyum fe ko ma chega bible let me mo she leke o yo ya ke wono fi anu wo fi wono ye Quran e mi lo nge cha fe ye ka ja no no Allahu akbar mala ismaila la da me bona fe ye mala maligwe fe ye mi ka ja so no fi anu ye mi wo je nyo ni Quran ga sunna fe ke o bon mo no bana na fe no go ya islami nebe Qur'an ga sunna miye ba masalati no wako be no fiole dugu o no femi o solemo wana ye zakat me wana ye na gbene la ilaha illa allah no yo sana no ye Qur'an mi na ye Qur'an sura speech wo kan ye ko pe heni nyimo kaka shin wa ma umiru illa liya'budu allah mukhlisina lahu ad-din hunafa ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله وفهم أكام في نكو إلا ليعبدوا الله في أمدانهم وكمتوبة أمدانهم مخلصين له الدين حنفاء أمدجي أمتشيام نام فو أمتشيام كده الشرك من نام في حنفاء من نام دانهم وكمتوبة ويقيموا الصلاة نام مصلمومي ويؤتوا الزكاة نام جي أنياتو وذلك دين القيمة إن جنو نمني ما نجامو إدامو شنيو جماعة يبي أنا ما بيأكشي نوني وها يزكاة الفطر بيامي كافي أزمي ناقبنا ها زكاة الفطر جينو دي زكاة نمو يوهسان يا قرآن مي نكن زكاة أتولك زكاة الفطر دون زكاة الأموال جماعة كيف ونصلي نوجه زكاة الأموال وصلمو eya eko because if you know what solemo ye Quran me ke zakafatai na kan zakano di afimi o 2.5% do ba hanke de onina momi zakatul fitr hu no den koko asusu o mo no ake sikapo ha aka mo ha ni na ke ha shikabo bando adia masalati committee aka ke ahe ni bi na aja shi ni bi ka aja fe so ake ni na yo je kotoka alo salatali moko what about le ka je ni eyan le shatale le gba sala eyan le bele mo na je zakatul fitr ale fitr shi na gbele mu aga kotoka alo salatali gbele ona o zakana yo e bi ene noji every year yo ni na mo mi ko ni na mo oni na mo e so ya boko e kanyo ma so no wo bon fikiu kan wo se je inshallah wa gbala mi e so ya boko e o ba je 2.5% ye mi ke ha onya foyi ene jino ni mo yo e Quran me o ke mo ko je zakatul fitr e ka susu akeshi e je zaka ni ni wo ton e Quran mi ene ni wo yo nka ya ka 2013 jo no ko no wo yo me gon so ne ni wo yo de ame nuko da amega imam ja me la mini ja me na Saudi po zaka ji o ni ka je be bia akeba no akeba masalati ngo na sane na yo bodin jo le ko Saudi no gba ga me jo zakatul fitr ke ba bia na aka masalati zakana me jo no juno ne sane wo yo zakatul amwal de zakatul fitr no ame yo ameni ye eni kenye ni sana ke ayo na aja agaba na gba masalati woje no sana yo na he pitr am sana gba na ma na sum na ame fedi na kan ko no gba jibu no ni gbege bi ywe ni le sane no ave pitr se mi agba na o ba wo ye gbele ngo gbege bi ama no go ba me tumo bo no yo ne o ngame ko bi school fees light bill water bill nege no tumo nege fe ame be no tumo go be o kawa te shika wana shika vya wolo ayamala we time fena ga kaso ni ejele inshallah Allah subhanahu wa ta'ala ya siyami biana wa ye shahada wa ye siyam wa ye zaka mineshe esha siyam no jinu mbaka Qur'an mi ka chencho wabo je siyami mbaka ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نوكو نيمني نيمونيه afe fonye no aka oti aka shinye ba afe azumi to be na afe lo oti ke ameni tonye hie ke hoe bona afe ni nyina ndumogbo yeshemu pillars en be no won wie wo ke pillars 5 ne islami wo she kome wo yo shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah wo yo salah wo yo zakat bia na wakande siyam ho engbeje qur'an en no wakande ke suratul baqara bia na eshamini hajj wo engbeje qur'an en سورة آل عمران هنا الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ولله على الناس حج البيت نوافق فوق بمادة سانوغا دعا كشام بافي حجي يعني مشيا وكا حجي nutumoni o atogboma atiagboma ke haji ke hajia atiagboma ke ko o tele o tele ni ne hela alo taglote pongpo eto ke nutumo ko gben tele nam atole al haji alo al haji ya biamine etune to be ni wo ke la se moko ne ya exam se na kan be am atole ke candidate mokone ka hospital na kan biam ne kan atola ka patient sike ejeko ye ena helachamo na ejeko ne yan agbo na no ke nurse jibu shimene ba helachamo na no chele ko kele ko agbo na o chele patient yin ba do obo na ke no haji ko perform haji eta no ba agbo na na achebo alhaji no mi sho ye no le masha Allah o saneni nam walillahi ala nas hajjul bait no wa felo ti yake wa fi haji ye shi man istata'a ilayhi sabila je do ke ha mofia mo shimoni e ba na hegbe wa man kafara shimoni e ba na ninamu nefe ena ni la ke je nefe nyumbo fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin nyumbo ninaloni e ninamu e fe jemfia ke jama inshallah bien wake ngone ni kan mo bawa wake ni kasimo bawa inshallah ngone wakane dalail proofs ni Quran and 5 pillars of Islam I can get 5 pillars of Islam it was created in a out of in a context she was within the context of the Quran so beni wana ayat ni the Quran you know kan ken ko the arkanul Islam inshallah kan basumo wo ba kan al martaba thaniya next week inshallah no kolani je no ji al iman kaja o the muslim no of your Islam or practice the 5 pillars of Islam beyond the next level ejimini al iman because a mufiamu ne practice Islam atole muslim she je mufiamu no wanyo like mu'min to meni wodenche kana kan Qur'an emi qalat al a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al iman fi qulubikum inshallah kan baso next week wa chana kaja biene aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.